mureke dukurikirane akarasisi kagiye gukurikiraho. 10 amasibo 8 ya officer cadets n'amasibo 2 y'abaherekeje officer cadets. Umuyobozi wa karasisi wungirije Captain Innocent Ntaganda. Isibo ya mbere iyobowe na Officer Cadet Steven Karangwa na Officer Cadet Cedric Rwakageyo Gasheija. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Theonest Nijena na Officer Cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Rebecca Mutoni na Officer Cadet Donata Muhawenimana. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Anakreti na Officer Cadet Yves Kainamura. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Albert Negeye na Officer Cadet Jean-Claude Manishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Dora Imanishimwe na Officer Cadet Eric Niyomurengezi. Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet Cedric Niyonase na Officer Cadet Emmanuel Kaitare. Isibo ya munani iyobowe na Officer Cadet Steven Byagatonda na Officer Cadet Bienfait Isingizwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Officer Cadet Moses Mugabo na Officer Cadet Patrick Mberabagabo. Isibo ya 10 iyobowe na Officer Cadet Emmanuel Iratwumva na Officer Cadet Evariste Mutabazi. Abo nibo bagize akarasisi k'uyu munsi. Akarasisi karahindukira ibumoso, ibumoso, hindukira. Akarasisi karagorora imirongo gaturutse iburyo, iburyo, gorora. Uwo ni RSM wa karasisi Warrant Officer 1 Sabimana Jacques uje gushyira akarasisi ku mirongo neza. Amasaha y'uburyo, gorora, komeza, 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 amasaha y'uburyo, hamwe, amasaha y'ubumoso, gorora, komeza, 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 komeza,
ibumoso hamwe akarasisi amaso imbere atangira abaofisiye bashya basaga igihumbi bari mu masibo asaga 10 bakaba mu kanya gato baratangira karasisi nyirizina noneho bakaba bamaze kugera mu kibuga aho bari nyirizina ariko by'umwihariko hakaba abitabiriye umuhango bashimishijwe mbere na mbere n'ibirori. Mu kanya gato nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda abageze ahangaha muri aya masaha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda akaba ageze ahangaha nyirizina mu ishuri rikuru rya Gako, n'ishuri rya gisirikare riherereye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Kirenga w'ingabo z'u Rwanda akarasas fugo yandara ngoy hamwe isarti y'igihugu ntwara Ibrahim Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda karasisi kari imbere yanyu kagizwe n'abagiye kuba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda amasibo abaherekeje itsinda rya musika rya gisirikare n'itsinda ry'amabendera bari mu masibo 10 imirongo 12 ku 10 ifunguye twiteguye kugenzurwa namwe. Nitwa Major Frank Agumisereza umuyobozi wa karasisi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
perezida wa repubulika abayobozi b'amasibo. Sibo ya mbere iyobowe na officer cadet Steven Karangwa na officer cadet Cedric Gashayija. Sibo ya kabiri ni officer cadet Eric Nijena na officer cadet Obedi Niyonshuti. Itsinda ry'amabendera iyobowe na Captain Geoffrey Kabagambe. Sibo ya gatatu iyobowe na officer cadet Rebecca Mutoni na officer cadet Donata Mahawenimana. Sibo ya kane ni officer cadet Yves Kainamura na officer cadet Anakreti Muritoyimat. Uwungirije akarasisi Captain Innocent Ntaganda. Sibo ya gatanu ni officer cadet BFA Singizwe na officer cadet Steven Byagato. Sibo ya gatandatu ni officer cadet Eric Niyomurengezi na officer cadet Laura Imanishimwe. Sibo ya karindwi ni officer cadet Emmanuel Kaitare na officer cadet Cedric Niyonase. Sibo ya munani ni officer cadet Jean-Claude Manishimwe na officer cadet Albert Ejeye. Itsinda rya musika rya gisirikare riyobowe na Lieutenant Jean-Claude Bitangimana. Nyakubahwa perezida wa repubulika, igenzura rirashoje. Turasaba ko akarasisi kakwiyereka imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, tubahaye ikaze hano ku cyicaro cyahabereye umunsi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, ahagiye kubera umuhango wo kwinjira kw'abofisiye bashya mu ngabo z'u Rwanda. Umuhango urabera hamwe no kwizihiza imyaka 25 ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako rimaze ryigisha abasirikare ku rwego rw'abofisiye bato. Nitwa Brigadier General Ronald Rwivanga, akaba ari jye uri bufashe mu kuyobora umuhango w'uyu munsi. Uyu muhango ugiye kubanzirizwa n'akarasisi kagizwe n'abanyeshuri barangije amasomo,
akarasisi nigasozwa turi bukurikire ijambo ry'ikaze ry'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Araza gusoza ijambo yaduteguriye adusabira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda gutanga ibihembo ku banyeshuri bahize abandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyuma yo gutanga ibihembo turi bubasabe ko mukurikizaho umuhango wo gutanga ipeti ku banyeshuri basoje amasomo. Umuhango uri bukurikirwe n'irahira ry'abo ba ofisiye bashya. Mumaze kwakira indahiro y'abo ofisiye bashya turi bubasabe ko mutugezaho ijambo mwaduteguriye. Nyuma y'ijambo ry'umunsi harakurikiraho gusohora akarasisi, maze abo ofisiye bashya berekeze ahari gufatirwa ifoto y'urwibutso ari nayo iri busoze gahunda y'umunsi mukuru ugiye kubera hano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere nsabe umuyobozi w'akarasisi k'uyu munsi Major Frank Gumisiriza ko atangiza akarasisi. Murakoze. Umuyobozi w'akarasisi. Akarasisi! Fugo! Gandara! Mwany! Itsinda rya Muskap! Iyarek!
karasisi kariyereka imbere y'abayobozi mugendo yahora niyihuta agaciye iburyo iburyo nk'uko twabivuze mbere akarasisi k'uyu munsi kayobowe na Meja Frank Kumisiriza. Akarasas jana horab twese hamwe bera janob Isibo ya mbere iyobowe na Officer Cadet Steven Karangwa na Officer Cadet Cedric Rwakageyo Gasheija. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Theonest Niyigena na Officer Cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Rebecca Mutoni na Officer Cadet Donata Muhayewinimana. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Anakreti Nkubito Imanzi na Officer Cadet Yves Kayinamura. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Albert Ntegeye na Officer Cadet Jean-Claude Manishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Rora Imanishimwe na Officer Cadet Eric Niyomurengezi. Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet Cedric Niyonase na Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Isibo ya munani iyobowe na Officer Cadet Steven Byagatonda na Officer Cadet Bienfait Isingizwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Officer Cadet Moses Mugabo na Officer Cadet Patrick Merabagabo. Isibo ya cumi iyobowe na Officer Cadet Emmanuel Iratwumva na Officer Cadet Evarist Mutabazi. Mukanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro ndibubasabe duhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
turasaba muhaguruke guha icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.